Predizborni skup Koalicije Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija pod nazivom Mi stojimo postojano održan je na Đačkom trgu uz učešće lidera dve stranke Ivice Dačića i Dragana Markovića Palme, koji su podržali kandidatkinju za gradonačelnicu Kragujevca ove koalicije Slavicu Đukić Dejanović. Na skupu je predstavljen program za učešće na parlamentarnim i lokalnim izborima. Koalicija Socijalističke partije Srbije Jedinstvene Srbije najdugovečnija je na srpskoj političkoj sceni, čulo se na predizbornom skupu, jer su, kako kažu lideri ovih stranaka, ciljevi i programi oko najvažnijih i nacionalnih, ali i lokalnih pitanja isti: odbrana interesa zemlje i razvijanje ekonomije i standarda građana. Ja mislim da je i ovde u Kragujevcu veoma važno da se definišu naši nacionalni i državni interesi. Jedan od tih interesa je, na primjer, da Fiat ponovo počne da radi. Ja sam sada bio u Italiji pre 2 dana i tu sam temu takođe pokrenuo. Zato što, znate, ekonomska kriza je velika u celom svetu. To nije za potcenjivanje. Procenjuje se da će biti najveći ekonomski pad od vremena pred Drugi svetski rat, znači od velike ekonomske krize iz 30. godina prošloga veka. To u Italiji se procenjuje da će pad biti 10% ove godine. Mnoga su preduzeća prestala da rade u Italiji i u drugim zemljama zapadne Evrope. Za nas je ovo vitalno pitanje, između ostalog i zato što ima mnogo italijanskih, nemačkih, grčkih i svih drugih kompanija koje rade u Srbiji. A za nas je bitno da radnici ne ostanu bez posla, da preduzeća rade i da Srbija nastavi da se razvija. Sa novom gradonačelnicom Slavicom Đukić Dejanović, šta će dobiti svaki Kragujevčanin? Besplatan prevoz i povećanje plate od 20 do 25%. Čekajte samo da vam kažem kako povećanje. Znači, besplatan prevoz. Poslodavci i dalje će davati putne troškove, a vi nećete plaćati ništa. To ima u Jagodini, u Komšiluku, možete da proverite. Znači, od 10 do 15.000 dinara veća plata. Prvi susret ljudi koji dolaze u Kragujevac je susret sa autobuskom stanicom. Moramo imati novu, sa sadržajima lepu autobusku stanicu. Moramo pomoći da Filum, da klinički centar imaju proširenje kapaciteta. Moramo i tekako da vratimo sportski duh Kragujevcu. Stadion Čikadača će biti u ove 4 godine završen i mi ćemo sve oblike sporta, sve oblike kulture ponovo negovati ovde. Ali moja prva briga kao gradonačelnice biće upravo porodice i običan čovek. Na predizbornom skupu je rečeno da ova koalicija i dalje svojim radom na terenu pokazuje konkretne rezultate.